Ljudi, kunem vam se, imam utisak da svaki drugi dan, kada otvorim novosti iz sveta autoindustrije, vidim neku vest kako Kinezi preuzimaju tržište, kako razbijaju sa prodajom, kako imaju neki novi model, neku novu tehnologiju, samo o Kinezima se priča. Međutim, skoro se pojavila priča o tome kako njihove prodajne brojke možda i nisu baš tako velike kako oni kažu. Dakle, s obzirom na to da proizvođači dobijaju subvencije za prodata vozila, neke firme kao što su BYD, NIO i XPeng su pronašle rupu u zakonu tako da prodaju vozila sebi samima, tako reći. Znači, oni uzmu neku firmu, pravu ili fiktivnu, ta kompanija otkupi flotu od recimo 100 vozila, za tu kupovinu dobije oslobađanje od 10% poreza, ali što je najvažnije, kompanija koja je prodala vozila i sama dobija subvenciju, ali ne znamo koliko. Ovaj snimak koji vidite je upravo jedan od takvih slučajeva koji je otkriven u provinciji Henan, gde je jedna firma lagerovala ko zna koliko takvih automobila za prodaju. Sad, to praktično znači da autokompanije potkradaju državu, ali zašto ih onda država pušta da to rade?